Kipat nong snong ka snong kse ko long ha kasinung kongle tur paidbah asya ko Ophis Syiem ka Syiem Myriaw kabadan hanong kasen bandawa ai syrnod no yo ba amborlin lingkoi kumu Sordar uba ka snong kladep jit dangshen. Kini gajinya tur paidbah kelawan jia hadin baka Ophis Syiem kala kentaj ben ai syrnod yo ni Sordar belajit themai do paidbah. Kini gajing jia kala jia ru ha kasni ka ba Syiem ka Syiem Myriaw ba ke Syiem ula khat ekran yo Sordar berim ba yo anis lingkoi Sordar bersipor ba RS Kardo saw lembar Sordar pedang sujit themai paidbah ba amborlin lingkoi. Paidbah kila perta ba jahla slogan hapla ko Ophis Syiem kar hadu baki board district ka Eastern West Khasi Hills ringkat ki pulit kila haban wan tem yo paidbah. Katkum kajinya thu ki trash nong kumaju leman kapor kasnong kajubu rinti ya kasamoy trekam ka balais nem kenti ya kinong kit kam snong perhadian bakut kasamoy laju penthama ya kinong kit kam nadu Sordar bat kiwe da bayat dipendap katkum karu kompanyat ya ka kam jet Sordar. Kipintip baki nong snong kila airu da kajing tho asya ko Ophis Syiem badawa penong biang ya kajing jet Sordar da kawe la ka Ophis Syiem kam sungla ban pediang Sordar balajit do paidbah. Henry lekan no bako Ophis Syiem krasyus ngam jarjar ya kan gajing dawa paidbah. Hadin kata pade nagaleng ju Syiem kum mangalong meni kaba umlawan pediang namarba kasnong kamiat katkum kata ka ak jong kahima te nagaleng jong kasnong nilawan lada pimhun ya katawan le daka re-election daw paidbah snong iwan bandawa ban nagaleng jong Syiem dakani kajing taulai ka bakat kanai terik unaila ajar pusang manang baun wan pendep no ya kaban pendep ya kamji sadapo sipo sengi henry hadu mentah kampat dep kene kam badu saman man halor kata kajing saman man kajing u ban nagaleng jong ki paidbah ya sekiwan hang ne bantip ya kajing sya ai kadau ka ba uklem ban pendep